Svi znamo da je danas Sveti Dvoje, tako da idemo na tombu. Prvo sam bila u pomiljku na kao vježbi atletika, ask, nešto piše iza, ali evo, imala sam nove gače, a sad idemo na tombolu, dojdem potragu, sad idemo na tombolu. Ću pokazati šta ću obući. Znači, obuću ovu majicu, koja je precute. Onda ću obući ove rebe. Sad ću se obući i pokazat ću vam kako sam to. Ovo gleda kako mi stoji. Ljudi, evo ga outfit. Evo outfit, znači a sada se idemo srediti. Ok, evo nas. Prvo ću se umiti. To je najbolje. Sad ću staviti pijamu i to pijamu. Ja sam tu prešla. Sol de Janeiro, ali ću sve prvo počešljavati. Javno se kad sam počešljala sam se. Ne znam koji ću Sol de Janeiro. Uzet ću 80, ne, 48. Neću 48 ovaj put. A sad ću pokazati šta ću se našminkat. Stavljamo malo pudera. Puder sam stavila. Sad ću vidjeti šta ću od labela. Evo, stavljam ovo. Ovati ću sa kopčom.